Eriksen. Sulejmani. Na pravom mestu Botegin. Schilder. Mogu li domaći igrači nešto da urade? Bajram. Fino je Bajram ostavio loptu Schilderu. Evo šanse. Brani Vermeer. Priliku imao Bonavacija. Na kraju i Jozefson. Kakva prilika za Bredu u 60. minutu. Odlično je ovde Bajram odigao provatnu za Schildera. Lopta se od kolka odbila do Bonavacije. Sjajna intervencija Keneta Vermeera. Treća dobra prilika za Bredu. Svakako ovo je bila najbolja do sada. Zaista gledamo vrlo interesantnu utakmicu u ovih 60 minuta, iako nema ni jednog jedinog gola.